before where the be I can't to life. Yet the yes Christ over that sham. Before where I can't to life. Woman, me answer with the yada. Woman, me answer with me to pay. Was so the wabas, was so the Asha went away. So where the now what can was the actually the Pelori Petem, but a radical Pelibacana was so many penny for. Now your young Copoyano for. I prophesy upon your life. Where did Diana say Takato life? When the divine word comes upon your life, when that spoken word comes upon your life, there must be a total variation. Shout, I receive the word. Se wutie deda wonko wanimu da wutie deda wonko wanimu abrabom da behu asom omoka hey che wojaba bia bo hwe wode no ho kan dan an wayera wojaba bia bo hwe yesi woye okot ene wonu moja me no mapio apio na me no tu se nipa ke kan se hunu se ya mimi tie dede no oh yeah, you know, Eja would ya, oh yeah, Papa would ya, you know, oh yeah, oh yeah, oh yeah, Erani Koja Basta, Messa, when you are too close to a prophet, you can never recognize the grace in him. And for bebre wadam ha was say me prophet way meaning ye free pa we so no one na esresere wetimi eh jaba eh wa Takoradi eh we sa agbo ewe hey what's what me ben wa why you say chi when the prophet yes our closeness now who not the maintain so da kama kuyesu baba waka masemi na mamea miame onia evomo inia dadie kocha masa ajame so wiwo mese onia evomo ine pata kwaje kwa bobu nyame everybody miso wiwo okama kuyesu baba waka masemi na mamre odima bunya gobo o yeswe waka wani masema mamia minyame onia evomo yenya kocha masa eja yeso oh ayevo ide wa o menya kanyina bazie minyame so me hwe wo manyi na egu abrochire wo na so phone na kuta wo no wo the toilet room and na sha baby abatre no wo no ti said your phone na nya mense say your phone radie kuchamasa so I for it wo menya kanyi na betie radie eja me so oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah. This one, yeah, one way. One way. Oh
die anka ye be fayi anka ye be die asa we die die fayi die pe dan sa die ko senya wa uradia o kan be o da senya wa me say anka ye be die anka ye be fayi akayebeye die risi akayewo obi atwai sanyawa uradia ukabi uda sanyawa udibe anofo sanyawa uradia ukabi uda sanyawa mi wo fie na mi nua me kid sister or me nkyɛn a ɔkɔ school ɛwɔ Takoradi secondary ɛna ne teacher frɛ me sɛ wenya attack wɔ school anajo wanda nti nyame anim no kura ni me yɛ mo hye me paa nti me na me susu ho akyerɛ obi a me ne no ɛwɔ hɔ ɛna nipa ne ka kyerɛ me sɛ me fa ne mbra Takoradi Technical University na mo ye ojaba ye program bi wo ho na me siyo na me di me nua ne baaye nyame anim no krani me ho adwiri me papa me nua na me de ne baaye no oti ho me nua ne te ho me nua na oyare na me de ne baaye se nka ye mo mpa ye ma na ye spiritual nti ye mo mpa ye ma no na me nua no se na kometi na obi bo mpa ye ma no ne koe na me di me nua ne baaye afie mi mom na me te ho nom no na ma asem be pie mu nyame anim no krani me ho adwiri me ankasa Awurade ene wo han ne wo kwagye amen wan na wo nsuro no ade bi si emre bi atwam na ye kware visit issue no na ye twam anadwe amen Shadia Awurade de me honhom firi ha ade me kɔ Kumase Sports Stadium ana me kokɔ pie school bi mu na school na me kokɔ pie wo mu no nkonkon direct me ade me kokɔ wura house bi wo se ya Wahab house na me wura Wahab house ho no ana me hunu say lady we say your student asema make so many years na what done the bed so na a Saturday and a meeting chi na meeting na chi omo papa riao omo ria ne kawa etu omo ria kawa no wie ye and omo say ye ria no ye mfa ma no because me ko tia mass one Saturday na me call class na me tia me ya pa na me see me ba beda kakra na ye preps mpo Saturday bia ya kan ye ma ye koye preps nti no do mechu ha ye din na me da ho na me hu se ade bi ache me ama ye titiriti me nti me nkasa me nti me nka me ho na me like me kikem kra obi ante afa me se ye me bom pa ye Nyankopɔn gye me nti e ho na obi di ne ho e ka me bed ni se ye na me ni so ye den etete me say abepiem wa ha amadade aka from ehonum de isam no eyi na echi me and sa day no de esi ye nyina spirit bi befa ma warrior ebe ye say mpaebo Nyankopɔn sa gye ma warrior ma me etimi hunu se honhom na okofa akawa no wode kawa ne ba oboase kofi kuro wode kawa ne ba oboase kofi kuro what the kawane ba obuase kofi kuro na what the kawane baba tu kukuo bi mu akasegu kawane so kan say wonu ru kaya kawane sa kawa we say ya anye mfra kwala nsem a wo beba baji animu nyam na Awurade ka kire me say wa connect we say ni nhira ne fa hodie wo de awura na wade eti hwade omode kawane koto kofi krom for 6 months akra de ko school ni wie wo wie ye no
na still na kawane da ho na no na wote so omo bompa ye ewo school bi mu en wo koye no kokobo bi saa da no ye deliver no na ne nsasa ka kawale biem me worry ya worry ne course so be ma me ko hia no oboni din oboni age 27 September ene ye wo no ye friend Abdul Mumin oboni din etine nsaka awade ne ka wana edi nanim nyam be bre no abrabo mu no eno ne nam so ma ne kokko hia Abdul Mumin Zakari na abra wo hia Abdul Mumin Zakari no omo shaase tena kakra omo tena ya for some time and after the Abdul Mumin Zakari no abrante kwa ya young guy ya won 27 September osha everything was share we say omo mi no omo bro ne be ye kese chese broma jene menti ase so mi hia bi wo bebia da mi nua na me de ba yo say on beji ayaresa na afie mimi mom e na mimi mom aba beji ayaresa ne mom age chese menti ase ana awogo moni e fa ruka ya ne kawa no asa ko ruka ya so attack biem eno mo set confusion o de kokko wura sa nipa na wo ba be ware no ni fiefuo mu eti na ne ho ahyase ye ahi eti omusi nkonya saa 2 times ansa no mutimi aware na adam wo baba be ware no enti ase ye adwuma ena me hunu se ruka ya omo masode atia no no gina kire ka se obe wade ame ahwe ampa wo na mo ka se obe wade ame ahwe ebi ba na ware ebi ama na omo ba ye baba be hweye no mo baba be hweye sei na mi gina ho na aware ne tie ama okanya kama ware da dressing na me dress ye nyina okanye e ka ni okan me dress na me dress ye se me share white e na ya ye blue o ha na mabo gele gold me patcho ne kita me no me ma me yare pa serious ntina me de me hwehwe ne picture single picture me nya e na me fa me ma me picture oni me na me de ba ye se me ba na Nyankopon e ya adoma na me bompa ya na ebi aso no so na ne ho ayeden ato no e na hwe atare na ehye me no papa ne hu ni nyina ka abra me fa nkyere no abra me nko nanim kyese wabo me din he me hunu se ya baba ya no ho ade no what dress fita wow and the side is say no I guess a lace shining blue and I was sound so born Nigeria for gold and now what born Nigeria for gold and I walk quiet no more your mamma share a dano was a sound who be brave what dress it is a Nigeria princess we ya was a sound when I was share with lace pink I say lazy pink and I was some white we ya and I was friend what down for be catcher and say when you kunu aya aware ne calendar enti wonje calendar no won shase encheche okay ya kan ni power dressing me sister Adiza obuase our dressing me amaria da eye me design ni nyina okan ye shade said ya be ya wo be se wurade na kasafo jabo brempom ni pa wo dress wo hweme dia wo dress wo no dia wo dress your friend sister Adiza bibi wo baby ampa nyame anim nukure ni eye no kure trodo eye no kure pa chese ebru ma adwene menti ase so one day me worry ye na me wo fie na me ni me kunu dwenjen na me ka se me bie supermarket kese pa e Takoradi hanum se ye na ye mpo ye de sere ye sa eteyi supermarket na e wo me diary mu sisia me gina ha ya me ka se
papa ne hu ni nyina ka hey enimbre mi hu adwiri me papa afei na aduru se ne kese ne beba watwen ya kese ne ma hwade 2016 ana wote wodin na se afi we se de esa me kama koma so ade bi na awurade yema me ti wo beka ya wo kan se wo 2016 we wo pese wo ne wo kunu mo amunya mo company wo wie so wo pese wo nya supermarket kese wo Takoradi ha wo pese wo nya supermarket kese wo Takoradi ha and the awurade ka kire me se sabna wo kan 2016 no acha dodo enu to mo awurade o twe amane ne enwumbe ahosie egume na mekura me bampo miniska enti se nipa no obusa me sika mpo anka me nya bi ma no nyame din na me de baaye nyame anim ni kura ni me ye muslim pa na me gina hanum sei na eka makoma se me fa me nuane mbra ha no benya ayaresa no mimi mom ena maba beji chese ade ye hihya ato me so from that day ni nyina bem chese papa no nyame ene di ni ye adwuma ampa nyame di ni ye adwuma mommy awurade esi abehwe wo anka wono na ni fie ye se won ware da but ono so na ware I tell you o ware ye no so tell you it is a woman when ni brea otamfo no bekasa but wo be gina Nyankopon ne so awurade esi ababa behwe wo akai wo na konna kokko ka kire wunia Suleiman na Yakubu say Suleiman na Yakubu hwade me no kasa sesi a wo ye adwuma wo underground mining alliance akon wo ye adwuma wo what is equipment operator wo kasa so no wo ye mechanic equipment depot Ghana na wo buy no ba be training wo Anglo Gold ayanokure hwade some time ago anka obo kwa kokum sa Suleiman na wo wasa achempe so wasa achempe empo ho wasa mpo ho akomo kokunu wasa akwan so but o ma say design the same accident in Saba and the brother say men kan kire say won kono ko kan kire Suleiman na say emre bi wo koi and wo kokochi a chief imam and wo so nensa no wo kan se bi woni tiri mu say wo pese wo nyini na wo be yes chief imam everything se ebetimi abamu a won kono ko yes areka emfa manyanka na wo yes ade na accident ne awurade se wo twam Allah wa kobalo ti enuanom ne adofo yenja isem bebre kika o na ewie yemre na edru no atamfo na sorry because that day na me wo school na sam eyi ne kire me ntimi ne kire me no me kwa na minimo obia nim sada da sam no woti aya mass no abepie mu wa ha me wo adwiri me nyame kasa fa papa ni mu pa nyame kasa fa papa ni mu enti muma ye nyina yenjai chese yenjai na we kwa sorry we na we ye say na media say se ka wakuma obia osun baby obia gidi show e ka wakuma sorry bibi kasa kire wa sorry ne tu won na mo na nyame beye pa nti enuanom ne adofo enye ntro mi na migina ha me kasa no enye ntro de biara da enye ntro mi ba ye mambo mi din mambo mi kunu din mambo ti ya mansa me koye awari me worry mambo dress na me dress ye okan ya kan nipa wo dress me sister Adiza obuase a wo dress me amaria da eye mi design ni nyina okan ye calendar mi ni mi kunu ye a ye da so papa ne kan ni nyina ebru ma adwe ni me ti ase so enuanom ma metie sika bia wo bia bribe mi o me krampo sa bribe ni mani nje ho ye ntie sika na enkoye se krampo sa de no me mpe sa de no kra ne nso ende
se me di me nua na ba ha so obmeje na yare sane nyame afa papa we so abo me din akeka sansem anyina me de nyame ase pa me de nyame ase me da ase Okrusa nyami onyami atiti anyanka hwe kranfo so ni so siafo yesu uyo hino body do si ade so bitimi to why wan be kwa no tesa wo wan be kwa no ne o se me body bo ma na kwa na mra ne sa okuji amenu okutwe so kantanka nyakopo ne je waye yo jonasio mempo wana papa na oka se da bi na da na da bi MC fa ha na kwa no be fa papa we ye there was a brown atali ohi ada na wo se e ma mempo me pese hu nsankyerene wo pese hu nsankyerene sa enra na wa ha bacha enra wo bai bacha me bai ati ankasa ho bacha bi okay ene me ba papa programming mma se me ba nra papa mfrɛ me ene enwumre no ofrɛ me ebomidin etu ase imanojikpo ya from Emmanuel Zipo yeah neba when the Pentecost bacha Pentecost bacha me can see from Emmanuel Zipo we see hey adai me din no bacha udin no bacha hwade awurade se men kan kyerɛ sɛ wonwiinwi wɔ mu endwendwen biem wo ba de bi ho mpaye edu ba bi a na obusa ho sɛ afɔrebɔ a wabɔ ɛwɔ Pentecost aso dem nyina akyi still na nyame ntie awurade sɛ memfa ne nsɛm mmere wo ne amen ofrɛ me a me ba anim hɔ no ɔbɔ me din etu aseɛ ɛbɔ school a me wie school 92 ɛwɔ Georgia Volta region ɔbɔ na ɛkyerɛ me hwadeɛ awurade sɛ wɔno na gye wo from school 1992 every Joseph hwɛme na meba from 92 wɔsɛ menka nkyerɛ wo sɛ wɔnim deɛ wɔde wo yɛ enti sɛ wɔhwehwɛ ba na wonyaa ya ɛmmɔ ne tiri so na ɔte deɛ wɔyɛ ase ɛfiri sɛ Joseph hɔ no wo ne na mu wona fofo fra wu me classmates bi a omu nyina ewu obo omu din eye Azuma Paul eye Agbawu Steven ena akpata Daniel obo mu nyina din so omawu enti problem bi wo me so a me dwe ho enti minyi sa adwendwen mfi mitrim na omama wu nyina no me chen omo ene metimi enante a na se me chon bebre hwe Paul Azuma wawu wonderful Paul Azuma wawu wo classmate Azuma wawu Stephen wawu we are prophet and Stephen Agbawu wawu tweme na meba Stephen wawu Paul Azuma wawu Azuma na mo friend zum no wawu wasi hwamie ene se Azuma wawu a me kyerɛw ɛkwan Azuma fa so wuye na wɔn se awurade dɔw Azuma na wɔyɛ police ni ɛna wɔbi poison no owuye enti wɔbi a poison na ku no wo da ho te ase hwadeɛ Azuma wu Stephen awu wonim sɛ pata nso awu pata wawu pata de odinka wu yansa na Azuma abewu pata kora de ɛyɛ school car bon shaker no free social form pata wowui wo kwando kwanso pata owu ye no na omo kwa akwa sports wo kwando pata ye obi a wo tumirika wo ye best runner wo school ho prophet what is a patawu patawu mo se patawu a ene Hansen wu ye Hansen so te se one cry answer one cry afeshade Charles Okran wo Italy Charles Okran wo Italy na nyam se enka nokure papa enye nura anka mehu no da ene na anka mehu no da me bae obia ni horma obia ntuas ka ma me nko hu obia kese nsem okan emwanwa mpo okama ba manum saa kese emwanwa enti ye mekan se amanfo ananse adofo obia
opese nyame bibi ma no bra papa ho awurade sɛ menka nkyerɛ sɛ ɛndwendwen deɛ wobɔ ho mpa yɛ nwene ho bio pacho amen ɔno ɛna ayɛ wo saa pacho ndwene biem na woyɛ kɛseɛ sene wɔn a wɔwuo no amen ɔsɛ krama wɔte aseɛ no ɔyɛ sene gyata a wɔwuo wɔware pacho but pata wantimi anware awu eti wo classmate fo na wuwuo no ɛna obie no obetimi atam ne nan ato ne yere so but wo gyina wo nan so eka kire me se school kana mo guy name ya frame Azama na Zibo okani nyina kire me school one na mo friend Azama emia ewa Boys 92 na member Azama na bi so from Zibo pastor wo o said they make an nya add adwuma yeah no just be perfect they make an nya add adwuma nya ne de no na eni se me aware be enfie ben de ohani awon awon ma enti mama nwene ho na awon de ebeba na onyankopon na hyehye ya ware enti na kan ho bom na me be ware no na me wo class bebre ho ma nware obia se me hwehwe Salome me hwe na kira kwan be ware no enti onyankopon na o hyehye ya ware no me ya ware enti mama nwene adwendwen mama nwene bibia na awon no ebeba wo yire wai acho oha wonu se nyankopon de woni nam ya ema bebrebe mo batch no ema bebrebe Celestine mo Vivian mo Grace abebio mo pase difu ampa wo say hey we difu ampa we see me you difu ampa after we say me you difu hey Celestine mo Vivian c'est Dosé ou c'est Dosé Doji Vivian mo Grace abebio mo omu nyina ni ho a ukohia wo mo wo batch 92 no wankohia omo na mmom kokohia 93 batch ampa my wife ene wo wife mama wo te say Pachai. ma wo say wo kira de Pachai. wo ye teacher ni Salome nate ti nyankopon na kan mo mienu mu hia mo ye billionaires o but mo hu mo mienu mo ye billionaires amen mo ye billionaires pan nyankopon hia da pan de mo mienu amen seriously mo mienu enti de me kan se ye nyina yemfa gidie ene adwempa eni papa chi na de ye pese o yema ye bia no nyankopon be fa no so aya maye o Yesu dimtimi da nyame ase se wadom me ama watimi ehu me problem nyina aka ma me mo gidie se obeya ma me ntimi da nyame ase eti wonam fofo awuwu but wo de wo bra hwen ma ko hia wo ho kafo ena mo wura aso dem se mo ware sa da no fa wo ho na wo ball black coat ena wo share verse we say bi no eye wine ena ne tie so wine ena ade wine sha ena share bossa shorts white hey hallelujah eti nyankopon ne kan mo bom hey eti mo ye ena mo sugu nyame so munyai efi ne kwama munyi mo adwin he se munyi mo adwin fi so awurade be surprise mo amen awurade na akasa how did I know he de na me hunu 92 asem ka ko bo nickname Azama Zibo kasa fire ni nyina chi no sa frɛ me yere obusa me se me yere wo henam so me ne me yere ne bae o frɛ me yere ebo ni din tu ase
Emma wedding and Tadia saying, Mianda, where I'm saying, okay, Emma made so outfit and woman or canina, Echeno. Emma or Chama, a Juma in our boarding or canina, Echre. And Papa dear, no GTO Numupa say, do I if Frinyame, because Opia and Trace Camopia, Zaman put and some more cannon, I surprise me. But I can't sorry more Pentecost, me go prayers and that so. Men TPP say that. But Nadia, I surprise me, how come my Bemanumsa, auntie, Ojaba, Efi, and Quanti Ocruz and Yami, Onyamia Titiana, Gabriel Cranforce when he saw Seer for years way. We are in our body, who see us so intimate to why. One book crown notice a war, one book crown on your sir. Before your woman, no can run us out. Or could you a man, or could you so can tank and your company? Joyo, Jonasio, a friend Johnson Amwako. A program and another. And then so me buy, and then me buy, no. So for one frame. Now, and then name me who say. Or free will be a one no or can ask them near the other. No busa so on sign and shan't come be more now. Many quarter and more say, Mr. Mwakombra. Mr. Mwakombra. Mr. Mwakombra. Mr. Mwakombra. Jina Peter Usakoso. And then Mr. Mwako. Johnson Mwako. Hey. I hope that my face be my church member be me who know intimate. I don't marry an alcohol, me dear Papa Yana. Obi was MPP ni mapa. We the party next year and no so since 92 I'm the MPP. Nti Papa no, yame de ne ye adwuma. We MPP ni mapa. What the MPP for chia winya ten kapre winya bi. But awura de se men kan tro sa afa won the MPP achi bi mu. Wo ba be di wono nachi. Na wudi nachi a oso obe surprise wo. Wonim se wa pagya wasan hwe ase. But awura de se enioma pa watamfo adie no obe san so restore the amount. Every na kopum December 19th awura de se obe surprise wo. Me ane dan ne mehu no. Ni nsɛm a waka kyerɛ me na ha yɛ kwan ho nti me masɛm de me ntimi mfa ntodwa na ne waka kyerɛ me no se nya me nhyira no na ɔmo sɛ ɛyɛ azan ɛyɛ sei no me gyina hɔ yi me nya akwara ɛna nye sika bi no bi de bɛma me na makodi adanse bi anaasɛ ma bɛ gyina TV so abɛka nsɛm a ɛhu ɛyɛ no kure trodo me bɛ 19 won sa no na me 19 won nsɛm wa sika bɛ hyɛ ase flow won nsɛm. Amen. The man is a good man. He's a good man. And now me anointing one someone. Sika she wa wonsem bi abawie. After you restore what you mama. Amen. Wo pusa wa wonsem sa, pusa wa wonsem. You restore what you mama the mount. And sika be flow. We ye billionaire. We are billionaire. Everybody, Jimmy free. So we are born more. Jimmy free more. Jimmy free more. So we are dear Piara. Yes, she says stroke Piara. Yet yes, so Chris mo get shomo. Yes, can maybe what baby I want. Can I mind what baby I want? Sakna man count 2 times one night. Nanka diabetes and fan hunchim. Not that them. Send him Griasiano or bad yes. We can't support me who some copy baby a cramana one. Na me ne cramane cassa some more can see a day, Miss Amwakwash and Sasso on Cano. Me who to said ye and or more ye, and a papa new cobi, and once a boy run and tumum cano, Ubio will be antiasia. And my lotto agent to be crown no travel to one chain crack. I said there be a way before. See they were proper paid, Papa won't go ship. Then when I do one a many abuane casapena angel or de me ye chumano, me who ya so what 2 abuana so, who abuane kuno. Ocruz and Yami, Onyamia Titiana, Gabriel Cranforce when he saw Seer for years way. We are in our body, who see us so intimate to why. One book crown notice a war, one book crown on your sir. Before your woman, no can run us out. Or could you a man, or could you so can tank and your company? Joyo, Jonas.
Your friend Elizabeth na ayoko anan. Meba enumere we. Ena papa say we hu say obi ye nkrani a ode sa I say wayo omo we crown ni bi ato ne to so na ode nkrani bi echi wo ha say nti papa friend kranfo nyina na yebegina enimo yebegina honom no ye bompa ye maye ena ye kotena ase na papa say we hu say nipa baako a obegina ha say ya wo no birthday 13th December why na ye December born na ombra me hunu se wo bi nan bo ha nipa na ne nan bo ha no na namomu no ya twere mu 13th December obi nan bo ha why na the date of birth ne ye December born omo mbegina senkranfo no why ya nipa kro won kan no hombra na de papa bi da ha peja won sakosoro ampa ya wo me December inti mekoye no ena papa say menfa mensa embo fem na we ena say feet no ena me de ball ho 7 times wo ba bo sama no aboli ni Oyonyami banbofo Fansa perform 7 times 7 times 1 2 3 4 5 6 7 so di jina wona so when they call achim odan secondary woko achim odan e ko na woko school when so na ko UCC woko san so ko UCC me hunu say eya wowu nti na maame ni kina bonten ho wo se wo mama magi school onye education sanye aware nka ho wo wie UCC no akire no wo wie kura da be me ya me project wo guso awoye but why ye adwuma with ECL company Ghana we said that maame na wo gina wo no wa ha mo ache wo guso tete mo maame na wo gina wo no wo ha wa brabo me hunu say wo adwuma bi mu Registrar General Department na wo ye adwuma awo secondary ala awo secondary ana ko se menko na meko kasanche ne pane se meji meka wa efini sem ana meko ye na meko jeye wa Yesu dimu meka wie ye ana mebaaye ana papa ti akomhye ne so enwano mebaaye ne me hihye ahwio me hu papa da eye me gidie na mede baaye oka kire me obo me din obo me sister pain di obo school a meko ye akimodan obo university a meko ye UCC obo ejuma mu a mewo baby ana me ye ejuma san na me ba baby a mewo ECL currently me ye ejuma wo Registrar General obo ni nyina kona kwa kire maame ne say enne wo kawa no wa wuro sunsumo de no na wo ukunu de wo de ye be hyew e wo presbya so de kwa kire no jina wa ka kire won de jina wo no ka kire no kika bi kire no me ti me ka we frɛ won sem and na make no ware me wo presbyter mu you are not mine I don't belong to you leave me in Jesus name amen bra say what kind of brofo no was one ofri teshi na eba won so the brofo na wo fiteshi all kind brofo akere no was na me fiteshi na eba wo kind brofo akere me teshi na me fiba oyilo ardon fo no na wo kind brofo akere me but shade o kasa wie no baba begina na me hunu se enje na ba nanimu ka kire ne se wo de nanimu nyam o hye ne nsa empofrem ana me hunu se okuta na wedding card na wedding card no ya tro akire se Elizabeth na ayoko anan that is your name I'm not sure say what that one you praise ya so there amama di me ho ampa me fritation mama ye tation papa wa tation ana papa ne me ka bibia ye bompa ye eno hu se maji maware na metu kwan akwaba me mo France ma ye maji se me de mint na brochi da na me de meko aba na me pe life into boutique na me pe se me bie papa kan ni nyina na nyame adom be ma awo me ho sesi ano oni ha
na owo hono but sena obosam ne pese on jinti na yentem enhye da nya we kakra bi ba na enye ntokwa den bia ene medanyamiase magima ware pa medanse aseda na mede manyame awurade ade aware ne ma ne wie ye no na mehunu se afe de akwantuo so kwanye bie afe okọ na waba afe wose me de mempesa metna burochire ti mepesa mesan business na ne nkwala bremu nyina wose ono de ontena burochire na emu obekọ holidays no waba na wakofa neoma eti hwade ade bi da na koma so a sometime to come awurade atwache ma mmahunu mehunu ade nte se boutique kesiye ya tontomba unisex boutique ene ya twere nim se Queen Liza boutique na Queen Liza no so ya ne nickname. Yes, that's my nickname. You boutique ne si wono saase yakoton ne ma na nkofo gina ho afi twen ya awurade anim twen ya ra na twen na wo behunu ase papa na wura stress bi aso dem na wo wura ho amen na wo wura ho amen na wo wura ho amen awurade beti na ni ma kire amen o mesi awurade beti na ni ma kire amen Okrusa nyami onyami atiti anya kahwe kranfo so ni so siefo yesu uyo hino obade du si ade so binti mintu why wan be kwa no tesa wo wan be kwa no ne o se me body bo ma na kwa na mra ne sa okuji amenu okutwe so kantanka nya kopane jiwaye yo jonasio onyami yo hine o Odima bunya gogo o yeswe waka wani masema mamia minyame onia ebo moyenya kocha masa eja yeso oh ai ebo ide wa umenya kanyina
me any power rade. Or the boy and your tisame. And rather now I don't so chicha me. I am for it. And rather Kuchamasa. So you. I am for it. Woman, I can't bet you run here. And I'm just so. Fabi Messi and Yankopo. When I'm out here, send what you can him. And that day, Savatu Akuania, Reniama Waya, a Jana was saying, Quine Ponami Samo, Evan Wanyamia Bate, Eman Kawa. Una Badia Sudia, dear so, but he be a Timmy to war, a Bepemne. Yet I was it. Who you know? I just who you are. Daddy, I am going here. In your me, Coach Amasa, I just saw you. For Pimasia, I just Coach Amasa, I just saw you. What would you say, Dada? What do you call him? Our man, Fapping Bessie, Dada, Baba Yatosua. Now, sorry, I did. What the eye, woman? Oh, Jamasa, I just saw you. Emmanuel, come up here, Namie. Everybody knows on that. Yes, so. Adia radia ye media mano great minka ania yes wa ye media maje timitia se we said any patu achre no e no na rade fa no wa ye ni eja we saw me de said any patu